Promijeni perspektivu i ostani uz najaktuelniji sadržaj u ritmu. Sve goruće teme na pozitivan način. Mi ti nećemo mračiti dan, već staviti čitav svijet na tvoj dlan. Pardon, u tvoje uho. Pojačaj kameleon. Dame i gospodo, sa vama je Amra Avdić. Dobar vam dan, vi gledate i slušate Internaut Show na Radio Kameleon. Jednim lijepim povodom sa jednom sjajnom misijom okupili smo se danas ovdje, moglo bi se tako reći, u našem studiju, zato što razgovaramo o jednoj sjajnoj priči, o humanitarnoj utrci Svi za sve, koju organizuje već drugu godinu za redom Rotaract klub Tuzla 99 sa ciljem pružanja humanitarne pomoći. Tu ću se zaustaviti jer ćemo sve detalje o ovome saznati od potpredsjednice Rotaract kluba Nadine Hadžiselimović. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla. Evo, idemo krenuti od toga zapravo kakva je utrka u pitanju i ko se sve može odazvati istoj. Dakle, riječ je o humanitarnoj utrci, dakle sa humanitarnim karakterom, gdje je naš primarni cilj da mi skupimo sredstva kojima ćemo kupiti potrepštine za rad klinici za dječje bolesti UKC Tuzla. No, pored tog našeg primarnog humanitarnog karaktera koji svakako nastojimo da ostvarimo, mi smo nastojali ovom trkom i da pozovemo građanstvo, odnosno da podignemo svijest naših građana, Tuzlaka u prvom redu, o zdravlju i aktivnom životu. Iz tog razloga ovaj projekat jest organizovan u vidu trke koja će se održavati na gradskom stadionu Tušan. Jer mi želimo da na taj dan, dakle u nedjelju, svi naši učesnici trče 10 krugova. Ti 10 krugova je simbolično rečeno, možemo tako reći. Moguće je trčati manje, moguće i šetati, no samo je bitno da se mi krećemo tih pola sata koliko nam već bude trebalo da se ti 10 krugova pređe. Iz razloga što stvarno želimo postaći građanstvo da u ovom sjedilačkom načinu života kojeg smo nažalost trenutno svi žrtve, da je stvarno bitno da krećemo naše tijelo. Pored trčanja, odnosno pored fizičke aktivnosti koju promovišemo na ovom projektu, također smo omogućili i besplatno mjerenje šećera i krvnog pritiska uz saradnju sa Bohemsom i Medikusom, to jeste Udruženjem studenata medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini i Vijeća studenata medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, koji su nam izašli u susret i pružili nam pomoć i oni su nam u našem razgovoru, obzirom da su oni medicinske struke, rekli da trebamo podizati svijest kod građana također da redovno vršete neke banalne, možemo li reći, preglede zdravstvene koji su indikator za mnogo veće stvari. Tako da na tom projektu, pored toga što ćemo biti humanitarni, bit ćemo zdraviji zbog te šetnje od pola sata ili trčanja, usput ćemo izmjeriti šećer i krv, odnosno krvni pritisak i jako ćemo se lijepo zabaviti. To čisto može biti upravo idealno vrijeme za nas same, da nekako se posvetimo sebi i taj dobar osjećaj koji daje bilo kakva vrsta aktivnosti, ali obzirom da se ovo održava već drugi put za redom, kakvi su bili rezultati prošle godine koje možda očekujete da se ponove ili nadmaše u ovoj godini? Mi svakako očekujemo da ti rezultati budu nadmašeni, dakle da postavimo neku novu ljestvicu, novi cilj koji trebamo da pređemo naredne godine. No, prošle godine mi smo ovo krenuli, dakle, samo sa idejom. Mi smo dobili poziv od Centra za autizam Meho Sadković u Tuzli koji je u tom procesu bio, odnosno u tom momentu bio procesu otvaranja. Njima je trebalo pomoć i mi smo svi sjeli da vidimo šta mi možemo da uradimo, kako mi možemo pomoći Centru za autizam Meho Sadković. I došli smo na ideju, ajde samo da ne pomažemo, ajde da postaknemo građane da pored humanitarnog karaktera urade nešto dobro i za sebe. I mi smo, dakle, prva ideja je bila ajmo na stadion. Stadion je otvoren, javni je prostor, možemo tu lako organizovati projekat. I nismo se nadali uspjehu, jer pilot projekat i znamo svi kako generalno prolaze prve stvari koje se rade, no na tom projektu se skupilo sigurno, dakle, nekih 50 ljudi, što mi nismo mogli da vjerujemo. I stadion je zaista bio pun i nama je bilo toliko drago kako su se ljudi odazvali tome, koliko su oni prihvatili tu našu ideju, koliko je njima bilo drago što mi želimo nekom pomoći, ali što nastojimo da pomognemo njima samima, odnosno nama samima. I na stadionu se taj dan skupali, dakle, različite starosne skupine, od starijih ljudi koji su bili sretni zbog šećera, odnosno mjerenja šećera i krvnog pritiska, koji su bili tu sa nama da se druže sa mladim ljudima, onda do nekih, rekreativaca, ljudi koji se bave sportom, pa i do male dječice. Imali smo čak jednog gospodina koji je došao sa svojom bebom i svi 10 krugova je trčao sa bebom u svojim kolicima. Tako da je to bilo jedno jako lijepo iskustvo. Sada neko će postaviti pitanje ko ovo gleda ili sluša, a
ko su sad ovi ljudi, šta je to Rotaract klub, prvi put možda čuju za to. Obzirom da se radi zaista o grupi mladih ljudi, evo možda nekako ukratko da predstavimo za one koji ne znaju šta vi radite, ko ste vi? Upravo tako, ja to volim i tako nazvati. Mi jesmo grupa mladih i još bi dodala uspješnih ljudi koji u Tuzli, odnosno u našoj lokalnoj zajednici malo šire od grada Tuzle, djelujemo još od 2012. godine. Dakle, mi smo jedna ekipa koja svojim svakodnevnim životom nastoji dolaziti do nekih ideja i nastoji realizovati te ideje. Dakle, šta mi radimo? Mi se družimo, prije svega, jer je prijateljstvo stup Rotaract kluba Tuzla 99 i na tim našim druženjima mi razmjenjujemo naše ideje. U razmjeni tih ideja mi dođemo do projekta kao što je Trka svi za sve ili do projekta da podižemo svijest o oralnom zdravlju u vrtiću kod mlade djece ili nešto slično. No šta mi u suštini radimo? Mi skupljamo sve te ideje, osluškujemo potrebe našeg grada, osluškujemo naše lične potrebe i nastojimo nekom uljepšati dan makar u najmanju ruku. Uljepšati nekom dan je uspjeh Rotaracta i uspjeh našeg projekta, a kamoli pružiti neku dugoročnu pomoć u vidu kupovine potrepština za rad klinici ili centru za autizam. Mislim da to što ste grupa mladih ljudi je sada recimo nekog kupilo i želi da dođe na utrku. Evo, na koji način mogu pristupiti, dakle, da li je potrebna neka određena prijava, da li je broj mjesta ograničen, evo te neke logističke stvari da riješimo. Kada je riječ o logistici, dakle, na trci nema nikakvih prijava i nemamo ograničen broj mjesta. Mislim, zaista, odnosno naš gradski stadion Tušan ima jako širok kapacitet. S tim u vezi bitno je samo da se ti ljudi pojave. Naime, trka je planirana u nedjelju 2.6. sa početkom u 10 sati ujutro. S time da okupljanje učesnika ide od 9:30. Tako da osoba koja želi da nam se pridruži na stadionu treba samo da dođe u 9:30 na stadionu. Na stadionu će da bude mali šalter gdje će naši članovi da skupljaju kotizacije. Od kotizacija će se skupljati sredstva kako bi se pružila pomoć klinicima i dječje bolesti. Kotizacije iznose 5 konvertibilnih maraka za osobe koje su starije od 10 godina, a za malšane do 10 godina je to simbolična 1 marka. Čisto da pruže pomoć nekome. Opet ću ponoviti, može biti sjajan način da se i porodica zabavi, okupi i druži. A evo, šta su, kada završite ovu utrku, kada vidite njene rezultate, implementirate, odnosno odnesete sredstva tamo gdje ste namijenili kao cilj ove utrke, šta su dalje planovi za Rotaract? Imate li neke projekte koji vas očekuju u budućnosti ili možda i vaša godina završava kao što bi bilo sa školskom? Pa otprilike nakon ovog projekta Svi za sve nadamo se uspješnom završetku. Naša godina završava formalno što se tiče rada aktivizma, ide kratki odmor do septembra, ali mi svakako za period te pauze koju mi imamo razmišljamo o idejama koje bi nam mogle doći u narednoj godini. Jedna od ideja koje svakako trenutno imamo i koje nastojimo planirati naredne godine jeste da svakako ponovo održimo trku Svi za sve, jer nastojimo da makar za 5 godina kontinuiranim održavanjem ove trke, da napravimo neki veliki projekat koji će imati veliki odziv od naših građana i koji će biti prepoznat u našem gradu. Dakle, da se zna da s proljećem dolazi i trka Svi za sve. To nam je neka najdalja ambicija i najveći cilj koji nastojimo da ostvarimo. No, pored Svi za sve trke imamo također namjeru da probamo napraviti park za cuke, najbolje rečeno, dakle za kućne ljubimce, iz razloga što smo uvidjeli da u Tuzli imamo samo 2 i da su svi nekako koncentrisani u gornjem dijelu, ovisi gdje ko živi u Tuzli, ali na Stupinama i na Sjenjaku, i da imamo par mjesta gdje zaista ljudi koji imaju ljubimce imaju potrebu da svoje pse ne moraju odvoditi na Sjenjak da bi se igrali u parku, već da budu negdje u blizini njihovih kuća. Tako da je to jedna od ideja o kojoj mi razmišljamo, nastojimo isto realizovati, pokušat ćemo, pa ćemo da vidimo. To su nam dakle ta 2 veća projekta koji svakako planiramo u narednoj godini, a mimo tih velikih projekata svakako da tu uvijek uskoči neki manji projekat koji je nimalo manje značajan, ali koji je puno lakše za organizovati, možemo ga tako reći. I pored svih tih projekata koji nema puno, no bitno nam ih je da ih realiziramo, svakako druženje. I druženje nam je onako prva stvar na kojoj mi najviše radimo. Ja vam želim da Trka Svi za sve postane nešto tradicionalno i da za 5 godina zapravo imate itekako mjerljive rezultate i da kažete ok, evo ovo se desilo za 5 godina, ali neko koga je zainteresovala priča upravo samog Rotaracta, postoje li neki profili na društvenim mrežama gdje mogu pratiti vaš rad?
Svakako da nama se, dakle, svi mladi ljudi, mladi i stariji, dakle, kogod ima ideju mogu svakako da jave na rotarak.tuzla na našem profilu na Instagramu ili na Rotarak klub Tuzla 99 putem Facebooka. Mi imamo i naš oficijalni mail, ali obzirom da mail više nije sredstvo komunikacije, pozivamo sve zainteresovane ljude da se nama prijave, odnosno da nam se jave putem Instagrama, putem Facebooka, porukom, ekspresno odgovaramo, dakle, dođite, vidite ko smo mi. Ako imate ideju, dajte nam je, mi ćemo je realizovati zajedno sa vama i dođite, vidite kako mi radimo i ako se vi smatrate, ako vi imate istu ideju, istu misiju, aktivizam i ambiciju da učinite neko veće i dobro od vas, mi smo svakako pravo mjesto za vas. Pa mislim da je ovo lijep način da završimo. Nadina, hvala puno, evo još jednom puno sreće. Svakako očekujemo da vidimo kakvi će biti rezultati. Hvala vama. Čuli ste, nemojte gubiti vrijeme, dakle 2. juna svi na stadion Tušanj u Tuzli i hajde da učinimo nešto lijepo, korisno za sebe, ali naravno i za ovu širu zajednicu u kojoj živimo, jer uzmemo li u obzir sa kakvim ciljem krajnjim se dešava ova utrka, ne smijemo zaboraviti da se vrlo lako bilo ko od nas može naći u situaciji potrebe koju ovi mladi ljudi žele olakšati. Ostanite uz Radio Kameleon. Promijeni perspektivu i ostani uz najaktuelniji sadržaj u ritmu. Sve goruće teme na pozitivan način. Mi ti nećemo mračiti dan, već staviti čitav svijet na tvoj dlan. Pardon, u tvoje uho. Pojačaj Kameleon, dame i gospodo. Sa vama je Amra Avdić.